Yes, twongeye kubaha ikaze. Iyi ni Shema One TV nk'ibisanzwe hano muri studio za Shema One TV. Hari amakuru y'ingenzi ndetse hari byinshi biri kuvugwa ku mihanda hano kuri social media, cyane cyane YouTube, TikTok, ndetse hari inkuru ziba zagiye zitrendinga zimwe na zimwe, haba showbiz, haba ibijyanye n'imikino ndetse n'ibindi byinshi, no muri politiki ndetse n'ibyerekeye ku bahanzi. Ni byinshi rero, hari bimwe na bimwe biri gutrendinga kuri ino mihanda, ni nayo mpamvu mbaye hano kugira ngo ngire icyo mbibabwiraho. Yes, iyi ni Shema One TV, tubahaye ikaze. Uje bwa mbere akore subscribe, ndetse n'uwari usanzwe yarayikoze akore like kugira ngo ino video igere kuri benshi. Amakuru rero tuba hano ni ingenzi kandi mugomba kuyamenya, ni ngombwa, nicyo tubereye hano. Niyo mpamvu rero tubasaba kugira ngo mujye muhora mudukurikira, ni iby'agaciro kuba tubafite rero, ndetse kandi turabashimira ko mudukurikira. Ikintu rero, ingingo nyamukuru turi buhereho ubu ngubu, turahera ku bijyanye na Ferwafa cyangwa mu bijyanye n'imikino, mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Shema Fabrice, ubusanzwe uzwiho nka perezida w'umupira w'amaguru mu Rwanda, Ferwafa, ubu ari mu maboko ataraye. Uyu Shema Fabrice dusanzwe twese tumuzi nka perezida wa Ferwafa, ariko biravugwa ndetse yuko yaba ari mu maboko ataraye, akaba afunzwe bitewe n'impamvu zikurikira. Iyo mpamvu rero nta yindi, ni uko yaba yaratanze sheke itazigamiye, bikaba byaratumye RIB imutumizaho, akaba afunzwe ku bw'izo mpamvu. Hari byinshi birebana n'iryo tegeko cyangwa n'iyo ngingo yo kuba watanga sheke itazigamiye, ntabwo twabijyamo cyane, ariko dusomye neza turasanga bihanwa n'itegeko, kandi ni icyaha kuba watanga sheke itazigamiye. Ikindi nanone, tugaruke mu makuru ari gucaracara ndetse kuri Ferwafa cyangwa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ferwafa ryemeje ko ryakiriye ibaruwa ya APR FC yuko itazitabira umukino wa Ferwafa Turbo King Super Cup 2026. Impamvu nyamukuru, Boni Mugabo yabwiye RBA ko bagiye gusesengura cyangwa kureba no gusuzuma impamvu zatanzwe na APR FC, ndetse ikizakurikiraho ndetse n'imyanzuro izafatirwamo barazabitumenyesha vuba. Niko Boni Mugabo yakomeje abivuga, anabwira itangazamakuru cyane cyane RBA yuko bagiye gusuzuma icyatumye APR FC itazitabira amarushanwa ya Ferwafa Turbo King Super Cup 2026. Rero byose turakomeza tugenda tubimenya, tunagusaba kugenda ukurikira Shema One TV kugira ngo amakuru yose ajyanye n'imikino, ajyanye imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye muri politiki ugende ubimenya. N'ahandi wabisanga rero uretse hano. Ndetse ikindi nanone, mu makuru akomeje kugarukwaho ndetse binakomeje kuvugwa kuri social media, nk'uko ndetse mu byishimo bya Naomi, Miss Naomi ari mu byishimo by'uko yenda kwibaruka umukobwa cyangwa umuhungu, kimwe bitewe n'icyo Imana izamuha. Biravugwa ko Kare nawe aherutse kubitangaza, tunabibona kuri social media yuko ari mu byishimo byinshi, nyuma yuko kuri social media abantu bakomeje kumwibasira bagenda bavuga ibintu byinshi bitandukanye yuko Miss Naomi atabyara. Ariko Miss Naomi, nk'uko amafoto ye cyangwa akanyamuneza gakomeza kamuranga, yishimira yuko ari mu byishimo by'uko ari hafi kwibaruka umwana we w'imfura. Tukiraho rero nanone, Irene murabizi neza yuko ari umwe mu bamanager ba Vestine na Dorcas baherutse gutandukana mu minsi yashize, ariko niwe wabazamuye. Turamuzi rero Irene wa MI Empire. Ejo ku 11 z'ukwa munani 2026 yakoze urukiko n'umukunzi we Josiane, nyuma y'igihe kirekire abimenyesheje abakunzi be ndetse anateye ivi. Bafite ubukwe muri uku kwezi kwa munani, ntabwo bitinda. Ariko igitangaje nuko ibijyanye n'uyu murenge byabaye mu ibanga rikomeye, ntabwo Irene yifuje yuko itangazamakuru ryabyinjiramo cyangwa ngo bagere icyo bamenya. Niyo mpamvu rero biri kuvugwa yuko Irene uyu murenge we n'umukunzi we wabereye mu karere ka Rwamagana. Sinzi impamvu bajyanye aho ngaho mu karere ndetse byagiye mu ntara,
kandi MRN abarizwa mu mujyi wa Kigali ari naho akorera umwuga we w'umunyamakuru. Impamvu turagenda tuzimenya byose, impinduka n'utundi dushya turabisanga no kuri Shami One TV. Usabwe kuyikurikira ndetse no kujya ureba byinshi bigenda bicaho. Twongere twigarukire ku kindi kiri gutraininga. Umuhanzi Philipita akaba n'umunyamakuru muri The Choice, ubu ntabwo ari mu mubano mwiza we na Miss Muyango, ari kubera ibikorwa byabayeho mu minsi ishize ndetse mu masaha makeya, I think nejo Miss Muyango yari ari kujya kwitaba polisi nyuma yuko yatwaye imodoka atambaye ceinture. Miss Muyango aza gutumizwa na polisi kugira ngo abe yasobanura cyangwa bamugira inama banamuhane bitewe n'iki itegeko rivuga ku bijyanye no gutwara utambaye ceinture. Ni kimwe mu bihano rero cyangwa ni kimwe mu cyatumye Muyango atumizwa kuri polisi kugira ngo abe yabasha kwisa. Muyango yitabiriye, ntabwo yigeze asuzugura polisi, gusa yaje guhura n'imbogamizi y'uko Philipita akaba n'umunyamakuru muri The Choice ku Isibo TV yahamagaye Muyango, Miss Muyango amuhamagara ndetse ari live mu kiganiro amubaza yuko yaba yagiye kwitaba polisi ndetse n'icyo bamuhanishije n'icyo bamubwiye. Gusa Miss Muyango yamwitabye azi ko ari ibintu bisanzwe ndetse anamwitaba nk'uko yakitaba umunyamakuru banasanzwe bavugana, ariko ntabwo Miss Muyango byamushimishije. Yavuze ko ibyo bintu atabikunda, cyane cyane yuko ibintu bijyanye no kumuhamagara uri mu kiganiro cyangwa uri live yabwiye Philipita ko atabikunda. Tukiri aho rero Miss Muyango yahise anakupa direct, ntabwo yakomeje kuvugisha Philipita neza ngo amusobanurire byinshi, gusa yamubwiye yuko arimo yitaba cyangwa ageze kuri polisi aho bamutumije. Kandi nanone Muyango yiyemerera ko yakoze amakosa yo gutwara atambaye ceinture ndetse akaba yaranatwaye arimo arya cyangwa afata amafunguro, akaba yarahamagajwe na polisi aritaba. Mu magambo make rero, nyuma yo kwitaba Muyango mu ibaruwa yanditse cyangwa yandikira abakunzi be ndetse n'abanyarwanda muri rusange, yanditse ngo mwiriwe, nsabye imbabazi mbikuye ku mutima ku makosa nakoze ku munsi w'ejo yo gutwara imodoka nambaye umukandara cyangwa ceinture cyangwa umukandara w'umutekano ndetse no kurya ndi gutwara. Nk'umuntu ukwiriye kubera icyitegererezo abankurikira, ndicuza kuba narababereye urugero rwiza. Nahawe ibihano biteganwa n'amategeko kandi byari bikwiye. Ndashimira buri wese kubahiriza amategeko yose y'umuhanda, gukurikiza ibyapa biyobora ibinyabiziga no mu gutwara neza. Twirinde turinda n'abandi. Ni amagambo rero yavuzwe na Muyango, Miss Muyango, nyuma y'uko ahamagawe na polisi kugira ngo asobanure impamvu yatwaye imodoka atambaye umukandara w'umutekano. Gusa we anongeyeho akantu yuko yatwaye ari no kurya, ntabwo byemewe. Rero yabisaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'abakunze n'abaturarwanda. Tukiraho hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa, ariko tunasoza mu makuru mashya rero mbazaniye meza ngo nuko akabuga kagiye kongera kuboneka nk'uko byavuzwe na Dr. Tresforo Ndabamenye, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, ku murongo wa telefone nyuma y'uko igiciro cyazamutse kubera ibijyanye n'indwara cyangwa icyorezo cyaje mu matungo. Dr. Tresforo Ndabamenye, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, nyuma y'uko igiciro cyazamutseho akemeza ko anavuga ko hakozwe gahunda y'ikingira ku matungo yose atandukanye, bityo bidatinze igiciro cy'inyama kiraba kiri hasi cyangwa cyagabanutse. Yavuze ko kandi bagiye guteza imbere, bagiye no kuba bakongera igipimo kijyanye n'amatungo magufi, cyane cyane inkwavu, inkoko ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, yuko nabyo bigomba kujya ku isoko kandi bikajya bigurwa cyane. Rero Dr. Tresforo Ndabamenye, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, yabwiye itangazamakuru yuko akaboga mu minsi iri imbere bitarenze ukwezi kumwe akaboga kagiye kuboneka, kandi bakakabonera igihe kakaba kanamanutse ku giciro ugeranyije naho bigeze ubu ngubu. Igiciro cy'inyama mwese murabizi kirahenze, ariko amakuru meza nuko igiciro cy'inyama cyenda kujya hasi kikanagatuka. Rero nta handi wasanga amakuru yizeye. Reka dukomeze ubutaha tunakurikira ibijyanye
na Shami One TV, tunakurikira music, showbiz, sport ndetse na politics. Byinshi bitandukanye rero turakomeza tubisanga hano. Icyo usabwa ni ugukora like ndetse ugakora subscribe niba ari bwo bwa mbere uje, kandi niba waranayikoze ukore like kugira ngo dukomeze tubane hano. Tuza tugenda tubagezaho udushya cyangwa byinshi biri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda, binavugwa mu binyamakuru. Buri munsi usabwe kuzajya ukurikira Shami One TV kugira ngo byose ugende ubimenya. Iyo ni incamake rero ya bimwe biri kugenda bitredinga, ndetse n'ikindi gihe n'ejo tuzabagezaho ibindi. Mukomeze mudukurikire, nta handi wasanga ibyiza nk'ibi uretse kuri Shami One TV. Dukomeze tubane ubutaha. Ciao ciao.